Abusuafo mumientie odwe mra kyese aye pinso aye critical obia begene samba obia begene de ewo saa asem ya ekoso yi ho mumientie sometimes no yempani fo bi wonu ma adwe de adwe pa time to sit and think they don't think someone think you because odi woni sa I say adwene ni mutiri ti sa no be someone think wife kumase fo mema asante fo mema oba Odafo Obaa Tiwaa na so jesi esiedu nketia no esiedu Johnson de nketia eye M0squito na Obaa Tiwaa asoja esine so edi enti no asoja esine so na asem nyina ne se enra ye hu interview bi na ekoso esiedu nketia ka kire ensem twerofo ne se Daddy Lumba onim ne yiri bia apart from odobroni because Daddy Lumba the odobroni ebe kire onu esiedu nketia ne se ne yiri nie odobroni presla odobroni esiedu nketia Daddy Lumba de odobroni kwa kire onu esiedu nketia enti onim obi afra na koso asewa eno onim obi a ya oya Daddy Lumba yiri panyini eno na Obaa Tiwaa atiasi mana waso life esine so say esiedu nketia sabi adwene bia ni utiri uni nyansa bia enti interview na akoya ni nyansa sembe na u chese u show no ho mumienti ai go reach everyone it go over them asemben asemo esiedu nketia blind abajo samba na Tiwaa say he will not allow you so be a shout so this viewer you are show your ignorance in public an elderly man like Honorable Johnson esiedu nketia Johnson esiedu nketia sabeta bon tabek otan nonsense o yi na what US o say Canada hono dia after Daddy Lumba legally wedded wife for Germany no obeti media hero wose esiedu nketia oba betena bonten ekeka nkwase asem che so okeka mo asem oyire no wo US ana Canada no obi betumi the way edi no obi antumi fa we ni no enti die enti na Daddy Lumba abetwa ontro se ne yire ne odobloni no wagye atum munti ai boy asemo ewrate esi asemo yo baby akeka kono munti sometimes you know yempanifo no bi emma kwai na yakaya den yaka bitter truth achira and a bitter truth wo short interview ebe yo dey show is so do one more how important your importance power anything nonsense chese aha Obaa Tiwaa chira na chese M0squito nhwehwe ni mu no koye opeso grant interview no bi ehun say you wa Daddy Lumba ase important be pa sa interview na koye no nyansasam be na ewom Obaa Tiwaa na ebusa wo no muntie na go for frame ya ya flo se twaso ya se twaso kura my full life this year samo esiedu nketia mani hunu me wo life esia de em say it go reach everyone obi abegene de of course I can't want to imagine ani eche so Obaa Tiwaa ni ekotie no eba no o se esiedu nketia sebi nyansa bia eni wa adwini mu interview na akoya ye no nkwase interview na akọ grante ye no next time o ya ade a fanyansa eto ho na mpanifo no beble manyini so adwene bia na mutidi maya saa ma enkura no disrespect mo Obaa Tiwaa na kasa ye no mi kirem maka kire some the video ni ba ma kirem sane etie pepepepepepe de amamo it go reach everyone Daddy Lumba sense me na me ka sa to atwa so afikura na asam no ekukuruba